Gikoronahan na ang Mutya ng Dabaw 2024, kinsa minuso ug kausaban sa panglantaw sa kababaihan. Samtang giharana ni sparkle artist Kristoffer Martin ang mga kandidata ug nagsilbing pageant host si GMA sportscaster Martin Javier. Ani report ni John D. Esteban. Isig flex ang mga maanyag gabay tinuwebe ka kandidata sa Mutya ng Dabaw 2024 sa colorful nga opening production sa ilang retro look. Nagtigisab sila sa ilang suot nga Mindanao tapestry. Gipaanya gayon nila ang venue sa ilang suot nga evening gown. Dayong bipili og top 15, hangtod sa nabilin ang top 5. Dinhi nasukod ang ilahang kahawd sa pagtubag sa Q&A. I have always believed that Mutya ng Dabaw is not just a title or crown, it is a job. And therefore, it is my job to invest in our people. I advocate for body positivity. That is why I've always believed that it starts in the grassroots. It starts with our women. We have to make sure that their self-confidence and self-acceptance is intact, and that I will do that by focusing in schools. Information settings, they will grow to be functioning individuals that would love a Dabaw city like I do. Because I always believe that if Mutya ng Dabaw, more than beauty, brains, and heart, she is a woman of action. Thank you. Sa katapusan, ang mipatigbabaw sa tanan. Mutya number 3! Which means the first runner-up for the Diwa ng Dabaw is Mutya number 6. Ang Dabawenya nga pambato sa barangay Kabantian nga si Hana Picho, ang gikoronahang Mutya ng Davao 2024. Usa sa iyang ginaduso mao ang pag-usab sa panlantaw o sukdanan sa kaanyag sa kababaihan. I want people to see me in the Mutya stage in hopes that little girls like me or women like me and people like me would have hope and would also find the inspiration to chase their dreams because they'd see that nothing is impossible. Una matud pa niyang himuon mao ang pag-promote sa body positivity o ang pag-promote sa ecotourism sa Davao City. Samtang diwa ng Davao 2024 si John Marine Rendon, sinag ng Davao 2024 si Yuan Preglo, pag-asa ng Davao 2024 si Nova Corpora ug patnumay ng Davao 2024 si Abigail de la Serna Balili. Lakip sab sa mga highlights sa pageant ang pagharana ni sparkle artist Kristoffer Martin sa mga kandidata. Nagsilbi sab nga host sa pageant si Kapuso sportscaster Martin Javier. This is Mutya ng Dabaw 2024 Evening Gown Parade. Lahi Rajud, ang Dabawenya. Kauban si Jojo Sularte o Melcher Awing sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.